400 godina je unazad vraćena istorija Nemanjića. Tu ćemo da se nađemo. Znači, poznato je kao krađa vekova. Krađa vekova, o tome govore i neki drugi ljudi koji se bave ovom tematikom. I pazite, postoji, znači, sada da ne bih ja ovdje ispao pametniji nego što jesam, pošto mi volimo da verujemo strancima, ajde da poverujemo nešto i ruskim akademicima, sa državnog... Ne verujemo Rusima, verujemo... Nećemo Rusima, poverujemo Ruskoj akademiji nauka sa državnog matematičkog fakulteta, gde je grupa 10 matematičara sa Fomenkom i Nosovim na čelu, možda ste čuli, u svojem, znači, naučno priznatom radu Novohronologija, upravo ovo što ja govorim. Krađena istorija, kompletna istorija ukradena. Šta vi zapravo hoćete da kažete meni, da je car Lazar umro pre 300 godina? Car Lazar je živeo u 18. veku.